তো হে গাইস আজি আমি যাই আছি মৰাণ মানে কি হলো मोदी आसाइছে আজি नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आदर मरान बाईपास में आम देखा पारो जाके आम संगतीगला सबगले जाए आছি सबगला আছে सबे যাই দেখবা রাস্তাটা দেখবা পুরা ভিড় হয়ে আছে একদম বিকিদা কি হবে মানে এইটোৱে আজি বিমান অৱতৰণ আমাৰ প্ৰকল্প এই অনুষ্ঠানলৈ আমি গৈ আছোঁ। বৰ্তমান আমাৰ এই মৰাণ বাইপাছ ৱেত আজি বিমান অৱতৰণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত, গৌৰৱময় উপস্থিতিত। আমি তাৰে আজি অলপ নিজে দৃষ্টিগোচৰ হ'বলৈ গৈ আছোঁ, হয় নাই? ভাল লাগিব আজি চাম। এই বুলি নহয় যে ৰাজনৈতিক কিবা মিটিঙত গৈছে নিচিনা নহয় আৰু, হয় নাই? এটা আকৰ্ষণীয়মূলক এটা আজি হেৰি হ'ব আমাৰ দেশত আহি আমাৰ যশস্ব মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া দেৱ তেখেতক আমি বহুত হেঁপাহেৰে চাবলৈ ইচ্ছা আছিলে। আগন্তুক নিৰ্বাচন পৰ্যায়লৈকে আমিও ইলেকশ্যন উঠিলে তাৰে সহায় ল'ব লাগিব। ৰোহিতেতো এনেও উঠিব। আৰু ভিৰ কিমান আছে? ভিৰ বেছি নাই, 1-2টাই মানুহ আহে। মইতো বহুত ভিৰ দেখা পাইছোঁ। হয় তাইতো তুই কাৰণে 14টা মানুহ আহে তোৰ কাৰণে। বাইক পাথাৰ নেথাকাই ৰাখ দিয়া। বাইক ৰখা দেখ মানুহ দেখ খাই দিয়ে কলেদি দৌৰ মাৰি যাম দেই। গুচি যাম বল মানুহ চব বাইক গাড়ী চব গাড়ী থবলৈও দিয়া নাই ৰে, একদম চিষ্টেমেটিক থবলৈ ঐ মোৰ গাড়ী পঠিয়া কৰ। কি হৈছে ইয়াত এই পিছতে লগাই দিওঁ নেকি গাড়ীখনৰ পিছফালে? বেক কলে দে গাড়ী উলিয়াব। গম পাইছোঁ। কোনফালে লগাম কওক? আহি লগাই দিলে দে একবাৰ পাৱাৰ দেখ বিপ্লৱ, তুই ওৱাৰ ঘূৰা জোৰছে ঘূৰাই দে ন। এরকম নাই করে ওই দেখি না এরকম ডাইরেক্ট ঢুকা তুমি ঢুকাও ভালো লোক ঘূৰা কৰাই দিছ বিপ্লৱ এবাৰ লাগা ঘূৰা কৰা এই ঢুকা ইয়াতে লগাই দিছো। ৰাস্তা থৈ দিছে। ঠিকে কৈছে। এখন গাড়ি পার্কিং করলি सबने तब से लाहे से যাব और देखो तोरा गाड़ी पार्किंग टा देखो भैया कितना एकदम हमुड़ा से लेके एकदम माने तो हमुड़ा दोते गोटेटा गाड़ी एकदम भर्ती एकदम लाइन वास यहाँ पार्किंग लगाई दीजिए আগত মোৰ ঠিক আছে। বন্ধু সব বলে কি বলবো আর কিবা কবি নেকি তাতে নক এই হিরো ভাল লাগিব না আজি? আজি ভাল লাগিব। বাকী আৰু ভাল লাগিব দেখাই নাই এতিয়ালৈকে মানে গাড়ী ইমান দিনলে যে মোদীকে দেখতে মন ৰহে দেখা পাব আৰু আজি দেখাই পাবি না একদম দেখবে গোটে রাস্তা গাড়ি ভিড় হয়েছে। তোরা দেখো তোরা একবার গাড়ি একদম মানে পুরা ভিড় একদম। আমরা এখন রাস্তাটা ক্রস আছি, ক্রস হয়ে যাব। এই সাইডটা দেখবে তোরা গাড়ি ভিড়টা আরও দেখবে মানে এতনা গাড়ি মানে বলতে না লাগে বাইক গাড়ি যেখা জায়গা সে মানুষ আসলে মানে পুরা একদম এইগুলো দেখো একদম এই মুড় আছে এইগুলো বাইক গাড়ি ভর্তি একদম পুরা। আর এগুলা আমার এগুলা সবগুলা সংতিগুলা লাগে যা আছে আর ओए आराम से घुस कर दे। आराम से चलो यार। घर सर ढुके जाए मानुष आराम से दौड़ मार के नाइछो মানুষ ঘরে ঢুকে
মানুষ এ ভগবান, মানুষ দেখেন বেড়া ভাঙে চলছে, বেড়া ভাঙে পার হয়ে যাবে। মানুষ বেড়া ছাড়া ভাঙ দিয়ে ইমান পটলা পইছে এখন মানুহ মানুষ একদম ঘর পাকে দিয়ে চলে যাচ্ছে। লেট্ৰিন বাথৰুম চাওঁ সোমাই গৈছে মানুহৰ বহুত বেয়া কথা হৈছে কিন্তু দেই। জঙ্গলে চঙ্গলে পুরা জঙ্গলে চঙ্গলে খোজকাঢ় দিছে মানুষ, একদম ভিডিও বনাই দিছো আৰু। ৰাস্তা ওলাইছে নাই? ওলাল গ'ল। আহিব নালাগে, ৰাস্তা পাই মৰামৰি কৰি ধ্বংস ভাগ। এ ভগবান, সেইফালে ৰাস্তা আছে কিজানি? অঁ সেইটো আৰামত পাৰ হ'লে হয়। পুরা একদম ভাগরাই গেলি, মানে খোজকাঢ়ি একদম খোজকাঢ়ি ভৰি বিষাই গেল একদম, মানে বেড়া চেড়া কি পার হয়ে আলি আর বলতে না লাগে। আর মানুষ তো দেখবে খালি পুরা মানে ভর্তি মানুষ, একদম খোঁজকাঢ়তে জায়গায় নাকি আছে একদম। কিমান ডাঙৰ জাপি এটা মই ইয়াতে দেখা পাওঁ। ওই ড্রাইভার গুলো চা খাতে যায় না, ফাইটার জেটের ড্রাইভার গুলো চা খাতে যায় না। ফুর্তি দেখ এদের, মানে কি গালগুটি ওলাই যায়।
touchdown. Mission accomplished. And now coming in from the right in the whip formation are the Rafales of number 101 Squadron. Call sign Abhimanyu. Leading this formation. তারা মজা লাগে
मोदी सरकार